asal au nakasala memilih sawo manan sawo konopo nung omulo kopo ngaman asal ko tohuri tadau haromoti boroson au bono puas bujang. Kada toko papa salah tulun di poin bujang okon ko au alaku okon ko ai somuhang ngayolo no polimito terison. Son poin bujang ko o simbayan nogi ko posionu no kuroboro son nakalanu asal au nakasala memilih sawo manan sawo konopo nung omulo kopo ngaman asal ko boroson au bono puas bujang. Oi sukod wagu kada ku waro manan sawo kolitu ko poti pomogunan pogi umpo tu sinto gumu momusoro nogi manan sawo.